Good morning. Ngasigi card ki message happening in minerse ko ngasi yumja kaishan numit ko yumja kaishan numit ado yumja kaishan numit se aham bada ko color se green sin abi be ko duga number dana 104 gumba kai gumba maina ibe ko hadi angel numbers daily gi angel number ko 104 sina akoi gi number leira ko hadi khod oi gumba da kai gumba da maina ibe ba aduga set ka daba kai nona hadi machu na harasne ko no mono mage asang ba gumba kai gumba da maina set pi be ko ngasi se aduga amana chak thong badana hadi asang ba machu gi poda ma hapo maroi ni khangde elaichi ni khangde amani khangde ko chengsu matam da khatang maming gi na ko mai tawraga adu dum leire ado ko aham bada akoi gi card ki message yeng minara se hadi card ahum khatang lok thoge kon ti gi lok thok pa du mai na ko hadi card number 1 card number 2 card number 3 ko aham ba ani shuba duka om shuba ko hadi card number 1 se lere card number 2 se lere card number 3 se lere ko one khan bang yeng ase ko hadi first card khan bang yeng ase sida ko aham ba laiba message se kai la ke ha bu ko hadi first card se dere se ko hadi ngasi se en haris no ko hadi aham laiba card si gi meaning se hadi ko daw ya ba gumbo oini ko good luck oi ko ngasi se good luck oi aduga leina ko aina pami ba pot aina khali ba pot adu do phangba natraga aina pangthoke na khali ba pot to hadi mapung phana pangthok pa ngamba du maina gumba pi ri ko se yamna nupi se amna keno ta harau te ambagi keno da mong da lepaga leise maka leino ko pura haido aido phange idai isha da su ko haidi receiving mode ta hai tare ko leina ko hadi phigau sharaga yaba kain haine na koina ko adumai tawraga leina ko hadi phigau sharaga yaba khotpa adumai tawraga afaba mayam ma aigi keno se tare natraga igi mung se change ko lena adumai na khan bi be ko sisina ko gi ahamba ko number 1 khan bangai gi oina oire ko number 2 khan bangai sina ko page of cups and like ko page of cups se lai se maka kaino a kansira kogi kainoma hair se ko sida ko hadi kainoma changak pa hai tare ko changak pa na tra engo da khudong cha ba ma kai ma du maina pibira po ko pira po du maina oina oire ko sisina ko gi number 2 khan mangai gi oina oire ko aduga last ke number 3 khan mangai gi oina silai se khoi gi kaino knight of pentacles and like ko knight of pentacles se le no ko pangthok ke na khan ba ko chat ke na khali ba pot aduma mayam do pangthok piyo to bion hairi ba sida ko sisina khoi gi card ki message leire aduga timing se ko timing sina ayuk ki pung manga ga minute 10 daina 9 ga minute manga phong leire ko adagi ung 8 ga minute 13 doidena 13 ga minute ama phong lere adagi pung ama ga minute 53 tagi na nungdawaram gi 3 ga minute 53 phong lere adagi mu 3 ga minute 15 dagi na 13 ga minute ama phong lere ko aduga ahing nongyai gi na hadi pung 2 ga minute 3 tagi na nongalamdai gi 3 ga minute 39 phong lere ko sisna khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko ado kaino harisne ko yumja kaisha ni mete na mamang da so hai ko hadi pambi gumba tha ba kot pa mama leina ko hadi sagun senda akoina lafu puja to hai ko lafu kai ni mete tha phaga da gi ga haris ken yumja kaisha ni kumba da naina tha biyo ba aduga lei tha ba na traga hadi hingon da kaino ma pambi macha macha tha ba ko pa matam da ko angang da kai da to honbe ko hadi lairik tambi ba angang icha gumba da aduga ising chai hen ba ko growth line na ko sugumba pot mayam se aduduna hadi moi gi angang gi hai tar ko hadi khoi gi Buddha has a Mercury strong oina bagi damakta sisima tawbi be ai ko adu se lere ngasi gi oina daily card message ma'am. Thank you.